تماشاوان هیجان ها گرامل لزوزان فرشین دومن حال گلمه دایکا پریخان هیه ام نها میوانه وینه ام لهشیا کنه و رونشتنه او نباساجیان خوش مربوکه او چه دجی روژه چاو در باست بین دایکا پریخان مرحبا شتره خیر هاتن سرسری مرحبا سرسریم سر گلک سپاس مانی تاوا دایکا پریخان ام دخوازن تیج باساجیان خوش مربوکه تیج وک دایکا که لزوزانا هاتی سرپز و لزوزان فرشینه وک بهشته دجی ام دخوازن تیج بکرتای باساجیان خوب که تو چه دجی روژه چاو در باست بین تو چتکی ام دخوازن تیج مربوکه خیر هاتن سرچاوین زوزانیه هوکه میتونه زوزانا هاتن پازی خواه ما پازی اینایم پازی خواه دوشن چه نبیری زوزانا کوچریه هوکه يعني جينا كوتشيرية ام بيجن سر قاطق ام هونج بين قاطقنا سر قاطق دار مثلا شيرو ماستو اري يعني سر قاطقنا هون خو دبارة خو جيب في قاطقيد كن اري هون دبارة خو برخو بز كوتي فروتن كوت يركم بويات كن يعني اوي دبارة واوي هون ادخازم كرتاي تباس كو مثلا هون برخي خو دفروشين هون تشاو دفروشين هون بيد دبرين يانا هون كارن بيد دبارة خودی ما جیانا ما یا سر پازیا پازی خود برقات فروشن دنب گیا دنب خدان ودی یا عیالی خود پی خدانت کن جیانا ما اویا بري هناكي كريه بس يوان هبانا تقول انا هري دولمند اون ان هاجي خديه بس يعني خو بزور خو بخديت كلام بيجن نها بري هري دهات فروتن بيجن هري بهابو برد كلام بيجن قاتق برد كرنها چاوايه وی گاوی جی هما بچجی ناچیتن ام برن ام تکنه نوین ام تکنه بو عیالی خود تکنه گوره تکنه تشت يعني پی خدان هون دريسن نه هون هديه خد دريسن اري هون هناكي بحسا ويت دخازم بكم مثلا اوجي چاندك بريه مثلا الرستنا هريه ونچاوا حياك هون دكن بكن غوره هون دكيجا امرار در باست ام تکنه گوره بو بچوکا بو ظلامت خوا ام تکنه گوره دريسن یا دی ام تکنه نوین لحیف دوشک تکنه برک تکنه شالت پشتا يعني تجي معنا تشيد كي بله بریم المالا بابی خو میچید کن پشتی ساعتیه ویری اچینا که ناج بركو هر تشتي حاضر دركتي تشينا ارب خودی ما پیش بینک چید کرن ما برک چید کرن محفور چید کرن و گاوی او رابو چینا کن یدی نها ايك تشيكر نهني يانا نه خودی نینه المالا بابی مهنا ویری نین پشتی ساعتیه ویری چینه کرن نها ام بيجن جنك جي دسبيك دمك دعلم تشي وام بيجن مع فيراتشيت كنت تبني جي دسبيك كان سالي بتعلم از 7 سالیه 8 سالیه دام درست میجی چاول داخوات کر گوره میچید کرن چاول داخوات کر میجی گوره چید کرن دام گوره چید کرن تشی درست میجی چاولویت کر مهری جی و جد واتشان متشوم درست ما نانت بات ما هفيرت كير نها ام هناك السر وي وانا اموريك واتشيت كرين ام بيجن تاقو ما تورو رشمه وهسباو ام بيجن توركي خويداني كيشوانا وانا قشيت كرين اري ويري سيد كاشا يد دوارا بيت شدينن ما تشيت كرين طانجي دوارا ما تشيت كرين كورتان ما تشيت كرين هف ساري بريشي ما تشيت كرين كرين سري دوارا ليه صار دبون چونه دهوتا چونه و او هري مزاجي وكون تشيت كرين نه كون كين تشيت كان ما بزن ما بزن دبرين ما درستن شات كين رستن بود كين كينو ما بعد قرت بشتي واصلات كين چون ابونا اف چادرت کوچیک ده هر تشبو نايلون وإنسان جبون نايلون بخدي هم تشبو نايلون وام جبون نايلون اري بخدي هوالا فريخان مثلا ام بيجن زوزان فرشيني نها جيان چاواي تجيانك چاوال براد بينه مثلا بتجيانا زوزانا چاواي جلا خوشا مملكتي بابي ما يي دامه يا
ام الوی مملکت بون ام الفراشینی بون فراشین گله خوشه ام تی نوا مملکتا بهنا مگله تیته آخا دای بابین منا Mesela hon ji kutên hatin vir. امیش سر گرما وی هاته Germa ve ji gundiyana. ام بی شبابی امی تاته بالی بی شبابی سر گرما Dayka perixan tu ji berê vî gundî bû mesela berî gund bêsotin hûn jî gund bû. بلی ام الوی گنده نه ام الوی گندن بون گنده احمد بون Yani ew jî hat sotin. بلی ev jihata sotin hem hadna sotin müce pişti soti jadi hatın gundi hava kireva Niha gundê û hatiye ava kirin. beli gundi me hati ava kirin mamin minnet hatı pısmamin mi gundi khoyt ava kiri vitti beli bin kahniya bişkir ev jima havayel vi rasti Bije te got em ji germavê hatin. Hûn ji germavê hûn çawa hatin mesela hûn qonak hatin ve dema kuntên hûn zehmetiya dibînin nabînin hûn serbest karin werin karin. eri valla serbesti bu em hatın jber hayvaneti xwa jber pazê xwa xudam biken em han nefer raşînî dev aziz wa Ne hûn ferashînê hûn wekûn danî hûn dikona dene. Hûn derin bêriyê ne? Çine beriye em şeveqê radbin yê têşta xwe xwariye çîr û spiyatiye xwe lêdam çine bêrî pazê xwe doşin têne ve cadî heta penîrê xwe çêtken em cadî çine bêrayê vare Mesela bêriya du danin niha ne? Niha berê çanda koçerî hebû. Deman neh destpêka beriyê ji bo şivana xwarinê xwe amade dikirin û zal vê çandêl cem hebû tu nebû nizanim xwarinê xwe şêk û tişt qelan dibirin şivana. vê gavê jî em verê hema xudanê şivana xwe mala şivanê ben berê me firavîn çêtkirin yê firavîna we nexwe şivan net çû bêrî got firavîna me nexweşe em naçine bo şivana nabe goşt bû hêk bûn xizmet bû çi tiştî xweş ew bo şivana dibe me bo şivana dibe Yani şivanê we bi qedir bûn. şivanên me gelek qedir bûn me digot bila tiştê xweş bo şivana biçîtin çimkî zehmetiya ya şivana zehmetiya gelek zehmete bo şivana Niha jî mesela em bêjin ji çanda berê çi mayî te behs kir te got me berê me herî mij dayika xwe dizî me dirir. şetkil ser şey şetkir et piş ratçûn me hiriya wê bir me destê xwe talan me teşî diristin gava gore çêtkin eza bême kabom jî serkepîkekê çêk ez ê gorê zalama çêke Niha em bêjin vê çandê hêdî wenda dibe. Tu dixwazî keçikê te jî niha bûkê te ew mesela berdewam bike. Belê ez vê gavê bême kiçê dixwaz bême bûkê dixwaz dayîş ma hûn jî şîva zamanê berî gora çêbken teşiya birêsin mehfûra çêbken berka çêbken vi zamanê kes xeberê dayîka nake kiçik Ne aslında bu xeberî dayika nekin ew ê çandê radibe hêdî. radbin dê çêken bûkên me çêtken Ne valla perixana cil û bergê we jî ê mesela em bêjin ê herema botanê ne hûn vana çawa didirin cilê xwe kî didiru ji we re? Xwedê em dirûn em dikene tiken û dirûn û em dikene berxwe em etekan wa em çi ca nakene berxwe Ê ciwan niha ciwan jîvan cilka dikin berxwe. ciwan nakene berxwe em Hew dayîk. ema dayîkê dikene berxwe Wan qumaş distîn ya van ê perçe. Hûn ji ku distînin hûn ji wer ji derekê tê hûn dikirin. dikana tînin şehra bû xwe tînin kerin tînin dirûn dikene berxwe Cizîrê em çin cizîrê ew jî gelek hebûn mesela ji van cizîrê jî li şernexê Wanê em tînin dikene dirûn dikene berxwe Tu jî na mesela mêz zozan biqeditê her ku mala tel ku ye. mala min al sergermavî Hûn car dikon vedigirin hûn dikeve xaniyê. Navla me xanî wê heyî xaniyên me nama xaniyên me gelek xweşin em têne zozan em kîna vedigirin Hûn pez li wir dixin çi pez.
Govên me çêkirine, pazê me cudaye, pazê spî cudaye, bizin cudana, berxên me, kahrên me cudana. Em xuda nedikin. Niha li vir em bêjin pincarek tê xwarin. Pincarê fereşînê gelek binave. Çi pincar hene li vir ek bê xwarin? Mendêwa heyî, sîrka heyî, siyabova heyî. Hemû tiştê heyî. Sova heyî. Hemû gavê heyî li feraşîn. Yani vana ek meret dikişîv dixwe ya mere hema we bi xavî tê xwarin. Xavî jî têta xwarin, mirov qelînî jî têta xwarin. Kelînin kena matara bo zivistanê ratken, wekî dî bo sîrkê dikene nav pênîrê, mendê dikene nav pênîrê. Niha ji destpêkê û heya ku biqede. Û tu çend metre penêr tije dikî? û berê wedxist hîzan bêjin dixist eyara, ne? Pîsta. Me em dikene pîsta, bi gava daweriya em dikene matara. Na berê eyarê heywana. Vê gavê jî dikene eyara. Paşê vêca ji eyara xalî dikin, em xalî dikin, em ne koçerî em. Xalî dikin paşê dikene eyara. Dikene kotka. Ji eyar derdixin dixin kotka. Gava me kire eyara zuhad bîtin, em dikene kotka. Ama de eyara zuha dibe ne? Eyara zuhad bîtin, em dikene kotka. Kotka jî dikene bin erdivê bo zivistanê. Hûn mesela wî hûn difroşin, hûn ji bo xwarina xwe, hûn ji bo Ya zêde firoşin, ya dî jî mamê dixwan. em bêjin tu heyak qedandinê, destpêkê heya qedandinê. Tu çend metre penêr hiltîn û hûn çi qasî difroşin? Xwedê bî yeme çinîne, yeme piçeka 3 kîlone, 20 kîlone hema hokay. Pezê te çendin mesela ek tu doşî çend? Pazê me misih bizinê teyî 20 mehek. Sî bizin û bîsmî. Ama ne hindikin ji bo vê hatine? Piçeka, bu ha namı piçeka. Ma vêca ma ez hatim bi goda bê namı bê te sama zozan. Geleşte min ser çavên me. Gelekî sağ bî, gelekî sağ bî. Ser çavên mi bên, ser serê mi bi xêrê Xwedê. Her hebî, gelekî sağ. Serê mi hatin. Ser çavên mi.